Nacionalizam od samih početaka, kao ideja mržnje, zavađao je narode na prostoru Balkana radi interesa velike buržoazije. Stoga su, naročito u vreme Drugog svetskog rata, nacionalisti i kapitalisti formirali nove nacionalističke pokrete četnike i ustaše. To su zapravo bila dva različita pokreta, ali su im interesi bili isti. Bili su usmereni protiv komunista i Titovih partizana. Kada govorimo o četnicima, termin četnik potiče od reči četa, što je u prošlosti označavalo borce za pravdu. Ali da li je to zaista tako? Četnici su u Drugom svetskom ratu bili nacionalistička vojska pod nazivom Jugoslovenska vojska u otadžbini, koja se zalagala za monarhiju, kralja i obnovu Kraljevine Jugoslavije. Sa druge strane, postojao je ustaški pokret, takođe nacionalistička vojska pod nazivom Ustaše, koja se zalagala za rasne ideje, nacizam i stvaranje nezavisne države Hrvatske. Stoga su oba pokreta bila nacionalistička i u mnogim slučajevima sarađivala u borbi protiv partizana i simpatizera komunista. Ustaše i četnici počinili su mnoge zločine. Ustaše su ubijale narode Jugoslavije u zloglasnom logoru Jasenovac. Četnici su, u pojedinim situacijama, pomagali ustašama, tako što su uhvaćene komuniste i civile predavali ustaškim vlastima. Za šta su dobijali novac? Važno je da se ne zaboravi, smrt fašizmu, sloboda narodu.